pitao jednom tako jednoga vrli pitac neki: a kto je ta, šta je ta da prostiš, gdje li je ta, odakle je, kuda je ta Bosna, rekti? A zapitani odgovor njemu tad hitan dade: Bosna da prostiš, jedna zemlja imade, i posna, i bosa da prostiš, i hladna i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna. Djeca su vojska najjača, djeca su naše bogatstvo, naše blago i moramo ih paziti. Kada govorimo o djeci, govorimo o njihovoj budućnosti i o tome kako i na koji način pomoći ovu djecu da imaju što bolju budućnost. Dragi naši, evo nas u Potočarima ovdje kod naših najmlađih, gdje redovno naš gospodin Sehmedin Golubović podržava kung fu naše male, naše drage mališane koji osvajaju jako puno medalja, a naravno više o tome reći će i sam Isak Đanić koji je trener ove djece. Evo, kao što rekli smo, tu smo zahvaljujući našem Sehmedinu Goluboviću koji svake godine ovaj klub podržava sa 5000 konvertibilnih maraka. Evo ga Isak Đanić sa nama. Ponovo smo tu zajedno, vjerovatno od prošle godine pa do danas bilo je još dosta pehara, još dosta uspjeha. Pa naravno, bilo je kao i svake godine, mi, kao što rekao smo, ne dolazimo bez bar jedne zlatne medalje, pa bilo koje takčine, ali svjetsko ili evropsko, uglavnom, mi osvajamo s ovom djecom, djeca su dobra, uglavnom donosi rezultate, a sad, što je, to je. Da. Evo, gledajući ovu opremu, mogu da kažem da je ovo dosta skup sport. Pa vjerujte da jeste. Za jedne rukavice treba najmanje 50 evra, to su jeftine, što vi kažem. A ovdje ne mogu svakakve, pogotovo na svjetskom prvenstvu, mora da budu bar one bolje ili marka bolja, jer ne priznaju, kao što je na primjer u Njemačkoj smiješno. Morali smo na listu mjesta kupimo na noge ove, što idu zaštite, neki 80 evra su sportale. Tako da skup jeste sport, ali mi se trudimo. Uz pomoć dobrih ljudi kao što je naš Sehmedin Golubović i ima još znači naši ljudi koji su nisu kao naš Sehmedin, ali pomognu koliko mogu. Da. Ako uzmemo u obzir da su to djeca koja su, hajde da kažemo, slabog imovinskog stanja, jer su to povratnička djeca, a znamo da povratnici rijetko ko radi, rijetko ko je zaposlen i rijetko ko ima neka primanja. A sa druge strane vi ste uporni, evo godinama pokušavate da tu djecu sačuvate tu, da ih malo i u sportu okušate i da ih malo i tu pokrenete, da im je zanimljivije i da znaju neki svoj put. Zaista je dosta teško i vama, i djeci, i roditeljima. Evo već, kao to znate, 8 godina je puni kako je klub registrovan, a osnovan je već 9. godina kako radi. Svako takmičenje koje idu naši takmičari, pretežno, znači 99% snosi klub, troškove puta, prenoćišta, a Boga nije jeftino takmičenje od 2 pa do 4-5 ja, kao što je u Njemačkoj nas košta i 8 ja prošle godine. Tako da je to skup sport, jednostavno nije to da mi odemo ovdje po Bosni, negdje što možemo autom otići, ako u Bosni normalno idemo, kao što će biti sa Ljubanovićima, u junu, otvoreno prvenstvo i otvoreno prvenstvo u Bosni i Hercegovini. Mi ćemo otići s autom, znači to će nas manje koštati, ali u maju već idemo u Mađarsku gdje nas košta minimum, znači nekih 3 do 4.000 maraka. Da. Posla puno, obaveza puno, troškova puno, ali čovjek nekad ne može... Mi se borimo, jednostavno ja ne odustajem od ove djece i evo, upis je otvoren, već se prijavilo nekih 4 novih članova, tako da ja ne odustajem od ove djece. Normalno,
stariji odlaze u školu ili čim napune 15 godina polju srednju školu, oni jednostavno ne mogu kada usklade učenje i treninge, jer stvarno treninzi su 3 puta sedmično, tako da puno iziskuju vremena za djecu. Da. Neka vam je sa srećom da, ako Bog da još puno godina, budete uz ovu djecu i da i dalje donosite dobre rezultate, a sa druge strane želim vam puno donatora, puno onih koji će podržati vaš rad i biti uz vas. Hvala vama, hvala našim gospodinu Segmentu Goluboviću, pa do crkve humanitarne organizacije Fonda Izatanti. Da nije njih, normalno ne bilo ni ovih rezultata, ni upol. Znači, hvala im od srca i u ime djece i moje ime, u ime kluba i u ime Bosne i Hercegovine, jer oni su najveći patrioti ove zemlje. Evo, ovi pehari su dovoljni pokazatelji koliko se Isaki, naša djeca bore kako bi opravdali povjerenje svih onih koji su pomogli bar malo. Dragi moji, neka ovi pehari i sve ovo što rade ova naša djeca budu vama smjernica da pomognete i podržite na bilo koji način ovaj klub, jer zaista ako podržite ovaj klub, svakako ćete podržati našu djecu koja se, evo, istinski bore da pokažu i dokažu da su dobri u sportu i svemu ostalom. Munira Džabija, televizija Istina. Djeca nose medalje kući, a... Za 8 godina ste osvojili koliko? 1200 medalja. 1200 medalja. Tu oko 1200. Svaka čast. Znači, ali 2/3 je sve zlatni, znači, od toga. Ono je malo srebrno, ima malo bronja, ali ono je srebrno ostalo, znači možda je 1/10. To je nešto sigurno. Da, ovo su medalje koje vi smatrate da nisu baš toliko medalje, jer ste naučili na puno veće. Jednostavno djeca koja te znam, imaju preko 100-200 medalja, pa im ostane, to nisu odnijeli. Inače, preko 1200 medalja ima osvojeni klub.